Çalışıyor. Thank you. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. I'm going to speak in Turkish if you don't mind, because we will be having a translator here, and I would like to make this in Turkish, but if you would like to go a little bit faster, I can do this in English. Anyhow, I see no comment, so I'm going to speak in Turkish. Ben hemen kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Tanju Bilgiç. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Moskova'daki büyükelçisiyim ve 3 sene öncesine kadar da Belgrad'da büyükelçilik görevi yapıyorum. Najprije nam se zahvalim, ja se zovem, da vam se predstavim, ja sam Tanju Bilgić. U ovom trenutku sam ambasador u Rusiji, a do pre 3 godine sam bio ambasador u Beogradu, Turske. Belgrad'daki görevim sırasında bu sizin de bildiğiniz Galip Balkar'la ilgili bir kitap yazdım. Size aslında bu kitapla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Neden bu kitabı yazdım, neden bu kitap bizim açımızdan önemli? Dok sam još uvek bio ambasador u Beogradu, napisao sam knjigu o Galipu Balkaru i ovu priliku koristim da vam objasnim razloge zbog čega sam to uradio. Galip Balkar suikastı aslında Yugoslavya ve belki Sırbistan açısından önemli. Çünkü Yugoslavya tarihinde meydana gelen tek siyasi suikast. Ubistvo, odnosno atentat na Galipa Balkara je na neki način značajan i za Jugoslaviju, zato što je to prvi politički atentat koji se odigrao u Jugoslaviji. Prvi i jedini. Tabii benim Galip Balkar'la hayatımın kesişmesi aslında çok eskiye dayanıyor. Moj put se ukrstio sa Balkarovim mnogo ranije, da kažem. Şans eseri Galip Balkar'ın 1983 yılında Ankara'daki cenaze töreninde küçük bir çocuk olarak tanıklık etmiştim. Ja sam igrom slučaja bio prisutan kada je 1983. godine bila sahrana Galipa Balkara. O zaman 12 yaşında bir çocuktum. U to vreme imao sam 12 godina. Tabii o zaman küçük bir çocuk için terörizm, diplomasi, Yugoslavya gibi anlamlar ve terimler pek bir anlam ifade etmez. Naravno, za jednog 12-godišnjaka termini kao što su terorizam, diplomatija i drugi termini nisu imali neko značenje. Daha sonra Galip Balkar aklımın bir köşesinde isim olarak kaldı. Ali negdje u mojoj podsvijesti zadržalo se to ime Galip Balkar. Fakat Galip Balkar'la ikinci kez yolun kesişmesi bizim Dışişleri Bakanlığı'nda benim girmemle oldu. I drugi put su nam se putevi ukrstili kada sam počeo i došao na službu u Beograd kao ambasador. Dışişleri Bakanlığı'na sınavına girmemle beraber. Takođe, negde smo se sreli kada sam upisivao, odnosno na ispitu za ulazak u Ministarstvo spoljnih poslova. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nda sınavına girdiğim salonun ismi de Galip Balkar salonu. A zašto tada? Zato što sam u stvari polagao taj ispit u sali koja je nosila njegovo ime. Daha sonra Galip Balkar ismini tabii daha sık duyuyorum. Naravno, kada sam počeo da radim u ministarstvu, često sam slušao njemu. Ve Galip Balkar aynı yaşta, 45 yaşında ben de Belgrad'da büyükelçi oldum. I negdje u isto vreme, znači u istim godinama kao i on, ja sam postao ambasador u Beogradu. Daha sonra Belgrad'a geldikten sonra Galip Balkar ismini daha çok duyuyorum. I po dolasku u Beograd često sam slušao njega. Onun arkadaşlarıyla tanıştım. Onu tanıyanlarla bir araya geldim. Upoznao sam njegove prijatelje i one koji su ga poznavali. Bana herkesin söylediği Galip Balkar'ın yani mükemmel bir kişi olduğunu, çok başarılı, akıllı, çok centilmen. I svi su o njemu govorili isto, da je bio mnogo uspešan, da je bio izvrsna ličnost, da je bio veliki džentlmen i uspešan u svom poslu. Tabii genelde yani bir kişi vefat ettiğinde arkasına hep olumlu şeyler söylenir.
Naravno, kad neko umre, uvijek govorimo lepo o onom koji je preminuo. Ama bu ondan birazcık daha farklıydı. Yani herkes sanki söz bir etmişçesine Galip Alkar hakkında çok olumlu şeyler söylüyor. Ali ovdje situacija je bila malo drugačija. Svi su zaista mislili to što su govorili o njemu. Ben de bu çerçevede Galip Alkar'ın hikayesini yazmaya karar verdim. I zbog svega toga to mi je inspirisalo da u stvari napravim, odnosno napišem knjigu o njegovom životu. Ama bir sorunum vardı. Ali imao sam jedan problem, Çünkü zamanım yoktu. nisam imao vremena Bir büyükelçi olarak buradaki çok mutlularını çok sevdim. i dok mislim kao ambasador imao sam mnogo obaveza, Ama o zaman beklenmedik bir şey oldu. ali tada se desilo nešto što niko nije očekivalo. Covid salgını. Počela je epidemija Ve bize pandemija korone evde kalmak zorunda kaldık. i mi smo morali da ostanemo kod kuće. Bu da bana Galip Alkar'la ilgili bu projemi hayata geçirmek için fırsat verdi. I u stvari korona mi je omogućila i dala priliku da se posvetim pisanju ove knjige. İşe Büyükelçilikteki Galip Alkar dosyasını inceleyerek başladım. Počeo sam sa ovim poslom tako što sam prvo istražio sve spise u ambasadi o njemu. Evrakların pek büyük bir kısmı dosyaların Ankara'ya gitmişti. Ali većina tih dokumenta je već bila poslata u Ankaru, Ama kalan birkaç dosya vardı, onları inceledim. ali ostalo je nekoliko, da kažem, dosija koje sam proučio. Galip Balkar suikastini tam anlamıyla ortaya koyduktan sonra bir de baktım yani olayın bazı hususları, bazı ayakları eksik kalıyor. Ali proučavajući ih video sam da su postojale neke rupe u tim prosto sledu događaja i svemu što se dešavalo. Bundan sonra Galip Balkar'ın arkadaşlarını bulmaya başladım. Özellikle Belgrad'da yaşayan arkadaşlarım. Naredni korak je bio da dođem u kontakt sa ljudima koji su ga poznavali, pre svega onima koji su živjeli u Beogradu. Aile üyelerini bulmaya çalıştım. Također i da stupim u kontakt sa članovima njegove porodice. Onların hepsiyle mülakatlar yaptım. I sa svima njima sam napravio intervjue. Bunları da tamamladıktan sonra başka bir sorun daha ortaya çıktı. Türk arşivlerini taramış, işte Galip Alkar'ın arkadaşlarıyla konuşmuştum. Peki Yugoslav arşivleri ya da Yugoslavlar ne diyor sorusunu sordum kendime. Posle toga sam se opet sreo s jednim problemom jer sam proučio sve te turske arhive, ali u razgovoru sa prijateljima pitali smo se šta se nalazi u jugoslovenskim arhivama. Onun için bu sefer de Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan izin aldım ve Yugoslav arşivlerine girdim. I vođen time uzeo sam dozvolu od odrašnjeg ministarstva spoljnih poslova i istražio sam i ove arhive od Srbije. İçişleri Bakanlığı arşivine gittim. Također sam ušao i u arhiv Ministarstva unutrašnjih poslova. Böylece hem Türkiye'deki arşivler hem o zamanki Yugoslav arşivlerindeki hususları ortaya çıkartıp her iki tarafın olayı nasıl ele aldıklarını karşılaştırma imkanı oldu. Tako sam dobio mogućnost da sa obe strane, znači ispitavši jednu i drugu arhivu, odnosno kako su jugoslovenska strana i turska strana, kako su vidjeli događaje i da to sve uporedim. Bunları bitirdikten sonra tabii bir başka husus daha kavuşturulması gerekiyordu. Bu sefer yani Galip Balkar'ı kim öldürdü ya da niye öldürdü sorusunu kendime sordum. Onda se nametnulo drugo pitanje, a to je da se rasvetli taj slučaj, odnosno da se vidi ko je i zbog čega ubio Galipa Balkara, Öldüren teröristler kimlerdi? da se utvrdi identitet terorista koji su to učinili. Kitapta bu açık kalan kısmı bu teröristlerle işte mülakat yapan kişilerle konuştum. Onlardan bazı bilgiler ediyorum. Da bi to rasvetlio, razgovarao sam sa ljudima koji su razgovarali sa teroristima, pravili reportaže o njima. Böylece Galip Balkar suikastinin hem öncesi hem Galip Balkar kimdir sorusu, hem sonrası, hem oluş şekli. Tako da sam uspela da pokrijem i ono što se dešavalo pre, onda samu ličnost Galipa Balkara, atentat i ono što je bilo posle. Ve daha sonrası duruşma süresi, işte katillerin serbest bırakılması, bütün bunların hepsini kitapta ortaya koymuş oldum.
Tako da sam istražio i ono što je bilo posle, odnosno sudski proces koji se vodio, njihovo puštanje na slobodu, znači sve ono što je usledilo i kasnije. Tabii bu kitap bir aslında biyografi. Biyografi. U osnovi ova knjiga je jedna biografija. Bu aslında Osmanlı'nın son döneminde başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde devam eden bir ailenin açık bir hikayesi. Ovo je ujedno i priča, jedna tužna, bolna priča o porodici čija je slava, da kažem, počela u vreme kraja Osmanskog carstva i prvim godinama Republike. Yani kitabın Galip Balkan'ın hayatını anlatırken aslında Osmanlı İmparatorluğu British'e gelip Cumhuriyeti'nde oluşuyor ve yaşadıkları sıkıntılarında dış politikada yaşadığı sıkıntılarında böylece gözler önünde sermiş oluyor. Takođe govoreći o Galipu, ja sam predočio jednu sliku Turske od kraja osmanske vladavine, samih početaka Republike i svih izazova i poteškoća s kojima se Turska kao Republika sretala u tom nekom prvom periodu. Kitabın 6 temel başlığa ayrıldı kitapta. Knjiga je podeljena na 6, da kažem, delova, glavnih. Bunlardan ilki Galip Balkar kimdir sorusunuz. Prvi je, znači, ko je bio Galip Balkar, počinje tim pitanjem. Galip Balkar'ın aile köklerini araştırdı. Istražio sam korene njegove porodice, Ama bu hiç kolay bir şey olmadı. ali to nije bilo ni malo lako. Çünkü Galip Balkar'ın hayatta hiçbir aile yok. Zato što ne postoji nijedan živ rođen Galipa Balkara. Aslında ilginç çünkü pek çok kalabalık ailelerden geliyoruz. I to je na neki način vrlo zanimljivo jer svi mi dolazimo iz prilično brojnih porodica. Ama Galip Balkar'ın hayatta yaşayan yakını yok. Yani onların hepsi ya çok önce ölmüşler. Galip Balkar da ekran bedeliyle çocuk sahibi olmadığı için hiçbir akrabası da yok. Ali to nije slučaj kod Galipa Balkara, on je znači bio sin jedinac, niko nije preživio iz te porodice, mislim nije živ, a ni on sam nije imao porodicu, decu da bi neko mogao da posvjedoči njemu. Ama Galip Balkar kimse sorusuna ilişkin olarak çok önemli bazı ayrıntılar. Ali sam uspeo da pronađem neke veoma bitne priče o životu i o, u stvari, u korenima njegove porodice. Galip Balkar'ın büyük dedesi aslında burada Belgrad'da Belgrad Büyükelçisi olarak görev yapmış. Galip Balkarov prapradeda je u stvari bio ambasador Osmanskog carstva u Beogradu. Ta 1849 yılında burada görev yapmış. 1849. je bio na službi u Beogradu. Burada görev yaparken şanssızlıklara uğramış ve bir sene gibi kısa bir sürede buradan ayrılmak zorunda kalmış. Zbog nekih poteškoća koje su mu se desile, on je morao da se ranije vrati, to jest ostao je u Beogradu godinu dana. Yani Galip Balkar'ın köklerine baktığınızda atalarının burada görev yaptığını ve burada sıkıntılı sorunlu bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. I možete vidjeti, znači, da i njegovi preci su isto bili službom dovedeni i došli u Beograd, ali da su zbog na neki neslavan način njega napustili. İkincisi Galip Balkar'ın annesinin dedesi aslında Türkiye açısından çok önemli bir edebiyatçı ve siyasetçi. Takođe, deda sa majčine strane Galipa Balkara je bio jedan veoma značajan turski književnik i političar. 1900'lü yılların başında kurulan yani Türkiye'deki siyasi partinin Arap Kıtası'nın kurucularından. On je bio tvorac jedne vrlo bitne partije Turske početkom 20. veka. Ama o da siyasette istediğini yapamıyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nu terk etmek zorunda kalıyor. Ali nije mogao da ostvari ono što je želeo da ostvari u politici, tako da je bio prinuđen da napusti Osmansku carevinu. Daha sonra yıllarca sürgün hayatı yaşadıktan sonra İstanbul'a Pošto je godine proveo u izboru, vraća se u Tursku. Ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na gidiyoruz diyor, hariciye olmuş. I on po povratku ulazi u Ministarstvo spoljnih poslova i postaje diplomata.
ali u isto vrijeme on ima i tu crtu književnu u sebi, kod sebe. Özetle şunu söyleyebiliriz. Galip Alkan'ın anne tarafından hem harciyeci hem edebiyatçı hem de çok varlıklı bir aile. Ukratko rečeno, znači familija Galipa Balkara s majčine strane je u stvari bila puna tih, da kažem, diplomata, književnika i vrlo dobro stojića je bila porodica. Baba tarafı ise aslında Karadeniz'de Samsun ilinden, Çarşamba ilçesinden bir aile. Ama aslen Balkar soyadı zaten Kafkasya'dan gelen, biliyorsunuz Kafkasya'da Balkar köyleri var. Oradan göç etmişler. Kafkasya'dan Çarşamba'ya göç etmişler. Što se tiče dela očeve strane porodice, oni su iz Crnog mora, Samsun grad, oblast, da kažem, Čaršamba, ali kao što im samo prezime kaže, oni su se doselili sa Kavkaza i to su ti Balkari Turci koji su došli kasnije na Crno more. Babası Danıştay'ın başsavcısı o zaman. Danıştay başsavcısı aslında Türkiye'deki en üst hukukçulardan bir tanesi. I njegov otac je bio čuveni, on je bio glavni, odnosno predsjednik Daneštaja, što predstavlja najviši organ za pravosudni organ u Turskoj, to je. Sonuç olarak Galip Balkan'ın ailesi çok iyi eğitimli ve çok iyi bilinen bir aile aslında. I u Osmanskoj carevini, a i kasnije, znači u Republici, njegova porodica je bila jedna čuvena porodica, obrazovana i uticajna, uredna porodica. Galip Balkan bu ailenin tek çocuğu. I kao jedino dete te porodice, Ve her zaman üzerine çok titrenen bir çocuk. oko koga je prosto, koji su mnogo sa velikom pažnjom brinuli o njemu. Çok iyi eğitimli. Bio je veoma dobrog obrazovanja, Fransızca ve İngilizceyi çok iyi konuşuyor. govorio tečno francuski, engleski. Ve Galip Balkan 1936 yılında doğduktan sonra Ankara'da eğitim hayatı zamanında I on završava i dobija dobro obrazovanje, završava odnosno diplomira na fakultetu pravnih nauka u Americi. okulu bitirir bitirmez Dışişleri Bakanlığı'nın sınavına giriyor ve onu birinci olarak kazanıyor. Posle toga upisuje, odnosno polaže ispit za prijemom od Ministarstva spoljnih poslova i taj prijem ispit završava kao najbolji. Galip Balkan bütün girdi sınavlarını kazanmış. I to nije samo slučaj sa ovim ispitom, već sa svim ispitima koje je polagao u životu. Bio je najbolji student u svojoj klasi na fakultetu. Ve ardından Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra da diplomatik kariyeri başlıyor. I sa ulaskom u ministarstvo počne njegova diplomatska karijera. Tabii o dönem Türkiye için zor bir dönem. 1960'lı yıllar. Ali to je jedan težak period u Turskoj, to su te 60. godine Dünya için aslında. i u cijelom svetu. Ve Dışişleri Bakanlığı kariyeri özellikle NATO konularında uzmanlaşmasıyla devam ediyor. I on nastavlja svoju karijeru tako što se usavršava pre svega u temama NATO. İlk tayini Paris'e gönderiyorlar galiba. Na prvom mjestu, znači prvi njegov odlazak u inostranstvo je Pariz. O zaman NATO'nun merkezi yükseldiği Paris'te. I u to vreme je sedište NATO-a bilo u Parizu, a ne u Briselu kao danas. Orada 4 sene görev yaptıktan sonra dönüyor. Posle 4 godine vraća se Ankara'ya dönüyor ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın özel kalemleri. i postaje, znači, šef kabineta predsjednika Cevdeta Sunay. Tabii bu onun için çok önemli bir aşama meslekte. O sırada pek çok üst düzey bakan, devlet başkanıyla tanışıyor, siyasilerle tanışıyor, onlarla arkadaş oluyor. Ali to je, znači, veoma važan razlog u njegovoj karijeri, zato što se u tom periodu upoznao sa mnogim političarima i važnim ljudima iz sveta politike. Orada 3 yıl çalıştıktan sonra bir ödül olarak Londra'ya atanıyor. Posle toga je dobija nagradu i odlazi u London na službu. Ve Londra'da da Kraliyet Savunma Akademisi'ne National Defense College
I tamo ide na Kraljevićev koledž odbrane, tu dobije stipendiju. Orada eğitim tamamladıktan sonra büyükelçilik 3 sene çalıştıktan sonra tekrar Ankara'ya dönüyoruz. I posle te akademije radi 2 godine u ambasadi i opet se vraća u Ankaru. Ankara'da tekrar nota konularıyla meşgul oluyor. 3 sene Evet. boyunca. Zatim 3 godine provodi u Ankari baveći se NATO pitanjima, tim temama. Ardından bu sefer nota konularını çok iyi bildiği için Brüksel'e, bu sırada nota merkezi Paris'ten Brüksel'e gönderiyor. A onda, znači, odlazi opet u Brisel, pošto je premeštena da tu sedište NATO-a iz Pariza u Brisel, odlazi u Brisel da radi u tom predstavništvu NATO. Brüksel'de de bir süre çalıştıktan sonra 1983 yılının 1981 yılının Eylül ayında Belgrad'a büyükelçi olarak tayin edildi. I 1983. Prve. biva poslat u Beograd kao ambasad. 45 yaşında çok genç yaşta bir büyükelçi olarak, çiçekli büyükelçi olarak buradaki şu anda Kuruşka'daki binayı yapıyoruz. Znači dolazi još kao mlad diplomata, kao mlad ambasador sa 45 godina, on dolazi u zgradu koja danas postoji u svojoj ulici, u svojoj državi. Meslek hayatı boyunca her zaman çok başarılı olmuş ve bizim Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinden çok şey beklediği bir isim. On je bio neko ko je bio mnogo uspešan u svojoj karijeri i ministarstvo imalo velika očekivanja od njega. Buraya gelir gelmez Türkiye-Yugoslavya ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. I čim je došao, počinje da radi na razvijanju odnosa te zemlje. Hemen o zaman Yugoslavya'nın cumhuriyetlerini ziyarete gidiyor. Odmah kreće u posjetu svim republikama tadašnjim. İlk önce Hırvatistan'da başlıyor. Počinje sa Hrvatskom, zatim Karadağ, Crnom Gorom, Makedonya, Makedonijom, Bosna Hersek. Bosna. Bu cumhuriyetleri şey yapıyor. Bunların her birişinde birer tabii bağımsız cumhuriyet. Onları ziyaret ettikten sonra da Türkiye Yugoslavya ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Ta ki suikaste kadar. 9 Mart 1983'te. I sve do svoje smrti, odnosno atentata 9. marta, on radi na tome, na poboljšanju odnosa dveju zemalja. 9 Mart 1983 günü yani normal bir gün gibi sabah işine başlıyor. Tog 9. marta je kao i svakog dana, znači počeo sa svojim dnevnim obavezama. Saat 11'de Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantısı var. Imao je u 11 sati sastanak u Ministarstvu vojnih poslova. Bizim Türkiye Büyükelçiliği biliyorsunuz. Yerine Kuruşka Gezat'ta. Znate gde se nalazi zgrada Turske ambasade u ulici Krunskoj Vera? Dışişleri Bakanlığı'na gitmek için bir kare çizmek lazım. Yani Kuruşka Gezat'tan çıkıp Lesavska'ya dönüp işte Kralya Aleksandra'dan aşağı kare çizmek lazım. Da, pošto je jednosmjerna ulica, mora da se ide u Resavsku, pa iz Resavske u Bulevar Kralja Aleksandra i onda odatle u Fakat ministarstvo. kırmızı ışıkta durduğunda hiç beklemediği bir şekilde 2 tane terörist tarafından vurulduğu hayatta kayboluyor. Međutim, kada su se zaustavili na crvenom svetlu semafora, desilo se nešto neočekivano, došla su ta dvojica terorista i upisali. Tabii bu Yugoslavya'nın bütün tarihindeki tek siyasi cinayet. I to je bio prvi politički i prvi jedini politički atentat koji se desio u Jugoslaviji. Tabii bu Yugoslavya için bir şok. I samim tim i sama Jugoslavija bila u šoku zbog toga. Teröristlerden bir tanesi oradaki bir polis memuru tarafından vuruluyor ve yaralanıyor. Jedan od terorista je bio ranjen i ubijen od strane pripadnika bezbednosnog Taş snaga. meydanında. Bio je uhvaćen na Tašmajdanu, Diğeri ise kaçıyor fakat 7 saat sonra Novi Sad'da yakalanıyor. ali drugi je pobegao, međutim 7 sati kasnije je bio uhvaćen u Novom Sadu. Teröristlerden bir tanesinin ismi
drugi je Elvekija. Tabii hemen Galip Balkan hastaneye yetiştim. Naravno, svi su se pobrinuli da se što pre ambasador prebaci u bolnicu. Hastaneye yetiştikten sonra ameliyat alınıyor. I čim je došao u bolnicu, znači odvezan je u operacijnu salu na operaciju. Fakat 11 Mart 1983 günü hayatını hastanede kaybediyor. Međutim, 11. marta je izgubio život 2 dana kasnije. Türkiye Cumhuriyeti'nin 28. diplomat şehit oldu. I on je bio 28. diplomata koji je stradao kao žrtva terorizma. Tabii bunları kitabın şimdi Sırpça çevirisi çok detaylı bir şekilde anlattım aslında. Yaklaşık yani olayın tüm detaylarını kitapta Sada je trenutno u pripremi prevod ove knjige na srpski. Inače, u knjizi sam do detalja objasnio ceo ovaj događaj, tako da ćete imati uskoro priliku i na srpskom da pročitate kako se to sve dešavalo. Posle samog događaja, znači, knjiga govori o onome što se dešavalo posle. Kako je na cijelo događaj i cijelu stvar reagovala međunarodna zajednica, kako Turska, kako jugoslovenske vlasti. I desilo se upravo ono što se teroristi nisu u tome nadali, a to je da su se dodatno učvrstili odnosi između Jugoslavije i Turske nakon ovog događaja. Galip Balkan'ın cenazesi Türkiye'den gelen bir heyet tarafından 15 Mart 1983 Ankara'da defnedildi. Turska delegacija je došla iz Turske i telo je prebačeno u Tursku radi sahrane koja se odigrala 15. marta. Tabii kitapta bundan sonraki olaylara da biraz değindim. Yani teröristlerin yargılanma sürecine Također, posle toga sam se dotakao i onog procesa, sudskog procesa koji je vođen protiv terorista. her iki terörist de 20 yıl ağırlaştırılmış ceza aldı. Obojica su bile osuđeni na 20 godina teške zakonske kazne, Fakat ali teröristlerden Levonya sakat kaldığı için çok kısa bir süre, yaklaşık 4 sene civarında bir süre hapishanede kaldıktan sonra Lemonija, serbest bırakıldı. pošto je bio, kažemo, ostao nepokretan nakon celog događaja, nakon 4 godine je pušten na slobodu. Diğer terörist ise 1991 yılında serbest bırakıldı. A drugi terorista je pušten na slobodu 1991. Elbekija. Tabii bundan sonra yani bu olayın oluş süreci sırasında ben bütün Yugoslav gazetelerini, Sırpça gazeteleri, Yugoslavya'da yayınlanan tüm gazeteleri yorulmuştu. Bu dönemin röntgenini çekmeye çalıştım. Naravno, ja sam pročitao, iščitao sve natpise, sve članke koji su se pojavili u ovdašnjoj štampi, u turskoj štampi, da prosto napravi jedan rengenski snimak te situacije. Tabii sonuç olarak aslında bazı yanıtlayamadığım sorular da oldu. Bunları kitabın sonunda da yazdım. Yani neden Galip Balkan'ın teröristler bulmak istemiyor? Ali i posle toga ostali su neka nerazjašnjena pitanja u mojoj glavi. Naprimjer, jedno od njih je zbog čega je on ubijen. Çünkü Galip Balkan çok herkes tarafından bilinen ve tanınan bir isim. Çok başarılı bir diplomat. Jer on je bio neko koji su svi znali i bio je mnogo uspješan diplomata. Belki de teröristler Yugoslavya'nın
güvenli bir ülke olma başının ortadan kaldırması tekrar. Yugoslavya gerçekten güzel ve refah bir ülkeydi. U to vreme Jugoslavija je bila jedna dobra i razvijena država i možda su teroristi imali cilj da prosto naruše tu sliku o bezbednoj državi kao što je u to vreme bila Jugoslavija. İkincisi, yani bu suikast olmuş bir süresi zarfında yanıtı almayan sorunlardan bir tanesi de işte başka terörist var mıydı? Mesela sorusu. Bu hala açık. Također još jedno otvoreno pitanje koje se nameće posle svega je da li je postojao možda i još jedan terorist koji je bio uključen u celu stvar. Daha önce bir tehdit olmuştu galiba. Da li je pre toga postojala neka prijetnja uključena Galika Balkaru? Teröristler randevu saatini nereden biliyor? Kako su teroristi saznali za njegov sastanak, to je vreme sastanka u ministarstvu? Galip Balkar'ın neden sırtlı arabası yok? Zbog čega Gali Balkar nije imao blindirano vozilo? Bütün bunlar aslında kitapta detaylı şekilde benim yanıt aradığım sorular. I to su pitanja gde sam ja u tom delu knjige pokušao, na koja sam ja pokušao da nađem odgovor u tom delu. Kitapta Galip Balkar'ın şahsi kişisel hayatını da bazen konuları da dinlemesini araştırdım. Neden hiç evlenmedi sorusunu bazen kendime sordum. Također kopala su me i neka pitanja vezana za njegov privatni život, recimo zbog čega se nikad nije oženio. Çok yalnız bir insan. Yani başarılı olarak yalnız. Bio je vrlo uspješan, ali u isto vrijeme vrlo usamljen. Belki de şehit olacağını bileceğini hissettiği için A možda je opet negdje instinktivno predosjećao da neće dugo živjeti, pa se zbog toga nije vezao ni za koga. sonuç itibariyle çok değişik bir hayat hikayesi bu şekilde burçlarda buluştuk. Ali znači kao zaključak svega toga, ono što sam uspeo jeste da približim ovu jednu, da kažem, ne svakidašnju priču, porodičnu i ljudsku čitaocima. Bizim açımızdan tabii Türk diplomasi ve dışişleri bakanlığı açısından en önemlisi bizim diplomatlarımızın şehit edilmiş olması. Za nas kao pripadnike Ministarstva svojih poslova je važna tema, to svi ti naši diplomate koji su stradali od terorizma. I isto tako naš cilj je da oživimo i da držimo živom uspomenu na Galika Balkara. Ova knjiga je napisana u njegovu čast, ona se sada prevodi na srpski, bit će prevedena i na engleski. I napisavši je, ja sam osjećao neko olakšanje, kao da sam izvršio jednu dužnost, obavezu time što sam napisao knjigu o ovom. Isto tako koristim priliku da se zahvalim vlastima u Srbiji, jer bez njih ne bih mogao da dođem do svih izvora koji su bili potrebni u pisaju. Ne bih više da dužim, evo ako vi imate neko pitanje, prosto ja mogu da odgovorim. Zahvaljujem se svima. Ugašena zvezda Ministarstva spojenih poslova ili turske diplomatije, sad mogu tačno se setiti, ili Gali Balkar. Gali Balkar, crtica, ugašena zvezda Ministarstva spojenih poslova. Harici, we are going to say that the star of the Ministry of Foreign Affairs, or star of the diplomacy. So
So why we call him star? We call him star because he's a really real star. Because as I told you, he has won all the exams, passed all the exams without any problem and genuinely trained. Most of them we trained. And he was very well educated, spoke languages, all with knowledge. So that's why everybody refers to him as a star of the movement. Tabii kitapta benim bahsettiğim unsurlardan bir tanesi. To je jedan deo u knjizi koji se isto bavi knjizi. Bu kitapta bu Galip Balkan'ı şehit eden teröristler Ermeni soykırımı Adalet Komandoları isimli bir terörist örgütü. Oni su bili pripadnici terorističke organizacije Pravda, sad mogu tačno da se setim, Asala se zove ta teroristička organizacija, je armenska. Justice Commando Armenia. Komandosi Pravde za terorizam nad Jermenima. Bu terör grubu Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere tırnak dışında söylüyorum, soykırım iddiasını kullanarak Türk diplomatlarını şehit etmeye başladı. I ta teroristička grupa je, organizacija je svoje aktivnosti zasnivala na odmazdi, odnosno ubijanju turskih diplomata, a sve zbog navodnog genocida počinjenog nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu. 1973'de 84 yılları arasında yıllar arası tam 11 yıl bir şey bir tane ve ailesine şehit etti. I oni su u periodu od 1973. do 1984. znači za 11 godina su ubili 77 diplomata i njihove porodice. Galip Balkan'ı bunların 28'si. A Galip Balkar je 28. žrtva. Bu terör saldırısı boyunca 4 tane Türk büyükelçisi şehit oldu. I 4 turska ambasadora su ubijena u ovom, da kažem, nizu. Ama bunun dışında çok sayıda Türk diplomatı farklı görevlerde yine şehit edildi. Ali ne samo ambasadori, već i drugi diplomati koji su radili po inostranstvu su pale žrtve ovih napada. 1915 yılında olan bir olay için 1936'da doğan o dönemi içerisinde birisi böylece şehit edilmiş oldu. Da, znači oni su diplomati su stradale kao žrtve ovih napada u periodu. Danijela Rakić, medijski kanal Infovizija. Želim da pitam da li su turske vlasti vršile paralelnu istragu i da li se došlo do toga ko je pomagao atentatorima tada iz tadašnje Jugoslavije? Pošto se postavlja pitanje o misterioznom trećem čoveku, zanima me da li se zna ko je pomogao atentatorima tada? Türk tarafı paralel olarak bir soruşturma yürütmedi çünkü burada zaten bu teröristler yakalanıp hapis cezasına çarptırıldılar. Nije rađena paralelna istraga zato što su oni već bili uhapšeni ovde i predati vlastima, da kažem, sudilo im se. Burada teröristlere yardımcı olan bir kişinin varlığı bütün dava dosyasında var. Dava dosyasında için. Ja sam proučavala te sudske dosije i tu se utvrdilo da je postojala osoba koja im je pomogla. Fakat o kişi hiçbir zaman yakalanmadı. Ali ta osoba nikad nije uhvaćena. Yani burada teröristlerin silah aldığı bir kişi mevcudiyetini biliyoruz ama kim? Znamo da je postojao neko ko je nabavio oružje za teroriste, ali nikad nije.
Fakat yani şu anda fiziken bir saldırı yok. Teško je reći da ne postoji opasnost, da postoji neka opasnost, ali fizičkih, terorističkih napada trenutno nema. Yani en son bu tarz saldırılar 1984 yılında. Zadnji slučaj ovakve vrste napada je bio 84. Galiba başka soru yok. Izgleda da nemamo više pitanja. Teşekkür ediyorum geldiğiniz ve dinlediğiniz için. Mnogo vam hvala što ste došli i što ste slušali. İnşallah en kısa zamanda Türkiye, yani bir sene içinde kitabın sırasında geleceksiniz. Nadam se vrlo uskoro, verovatno za nekih godinu, u roku od godinu dana bit će uvedeno i srpsko izdanje koje ćete moći da pročitate.